Prvo vprašanje avtorjem gre v smeri tega očitka, da bo ta nova SKP pripeljala do nacionalizacije kmetijskih politik. Me zanima vaš pogled, ali se je iz tega, kar so države pripravile, moč čutiti to nacionalizacijo, se pravi veliko razliko med državami. Drugo, kako mislite, da odgovarjamo na problem koncentracije kmetijskih zemljišč, kar je eden od problemov, in naslavljamo s KPG-om in pa degresijo, ali nam je uspelo. Tretje, glede digitalizacije, ali je digitalizacija tudi prešla v smer digitalizacije na samih kmetijah, se pravi precizno kmetijstvo, širokopasovne povezave na podeželju, tudi diverzifikacija poklicov na kmetijah. In pa zadnje ključno vprašanje, izhajam iz slovenske prakse. Ko smo dobili te okrepljene okoljske ukrepe, je v Sloveniji prišlo do priprave uredbe o upravljanju nature, v kateri si je okoljsko ministrstvo enostavno dovolilo, da je določilo obvezno območje, kjer se ne izvaja na trajnih travinjih pozna košnja, ne vem, s 1. avgustom, in takrat naj bi se še prvič smelo kositi in direktno določeno površino in tudi veliko območja, 600-800 hektarov, in prišlo do velikega upora kmetov. In tu je vprašanje pa za gospoda Dimitrija, ali je res, da je bilo strani Evropske komisije, ne vem, ali iz okoljskega dela ali iz kmetijskega, pogojevano, da ne bo prišlo do podpore strateškega načrta, vkolikor se ne bojo točno določenih parcelah izvajali ukrepe nature. S tem mislim, da je kršeno osnovno pravilo, da je nekaj obvezno za državo in prostovoljno za kmete. There were several questions regarding the future obligations of the farmers. You made some reference to what's happened with the natural restoration law. But you will all remember that in the reform, one of the articles, which was also in the final deal, was this famous Article 120, adding new legal obligations in the strategic plans whenever they are adopted and they become compulsory. So this is foreseen for the future, because also I want to answer to the question of Mr. Bogovic. So everything which is planned in the plan will be paid. So all the obligations and all the existing interventions, so they will be paid, the plan will be implemented. So the new obligation will have to come in whenever they are adopted and they enter into force. We already have the first case, and we sent out to member states letters to assess the need for amending the strategic plans, because the LULUCF and the new effort sharing regulation enter into force and brings in additional elements, and each member state they have the obligation to assess if they need to amend the strategic plan and to come with the results of the assessment and eventually to propose the needed modification of the strategic plan. So for all new legislation, including natural restoration law, when it will be adopted or enter into force, there will be this provision for the life of these strategic plans, and we have to comply with this article.